Kumengwet minuten sa nagbilawra ya kumenbiri hinhlekana mingsiro mnganalo na FM nakuhlekanisa kulonga insela station shurko hlekana skora namuhla emsumbunuko kwa kahle sikura bnaro ramweteria ya mawani lemra magitimbiri mahkumembiri naro mina nikalanga pet matebula ningwana rsimat wa jimo shkanga mashingirtan wa chajana makuna lwandandazi akwamkela mingsiro me kolonga ningsela ruko la Gauteng Mpumalanga Northwest Limpopo nawe kumako hi audio streaming yamgalalo na fm.co.za nongoroka Afrika Wa Vulavula umela swanje dani Eric Mabas fama singo fukara ga hafu bila wara ya manhlekani lo ya kansele pumzela z fam sesona nangoko wa side by side umela swa echichi ngwaro visi mina eta fam sesona kufika ga hafu bila wara ya manhlekani lo bona timhaka ti tele msirhelo wa vaaki humese xiviko lexi nga vanga swivulavula swo tala ku ya hi ku hambanahambana ka swiyenge mavandla ya tipolitiki ya tisa matitwele ya wo ya hambanahambana mayelana na xiviko lexi xa msirhelelo wa vaaki ni tshava ku na wehe u na tlhelo rin'wana ri u vulaka roho kumbe leri u twaku ongeti ku nga mavonelo ra wehe hi ndlela yoleyo se hi le ka 0860002543 ta va ka hi bula na the general Bantu Holomisa hi bula na vona kha hi twa ku va ri yini vona hi timhaka ta xiviko lexiya xa msirheleli wa vaaki hi swihi leswi swi va khumbaka ngopfu hi swihi leswi va tshovaka mongo ku tshemba loko va nga na ko hi kwihi mayelana na ku va ku ta hetelela ku tiviwa ku kahle ku endleke yini malembe ndzhaku le apurasini ra president Ramaphosa leri thyiweke phalaphala kasi ke hi ta tlha hi bula na MEC Sasekani Manzini loko hi vuya mahungu ya misava ya awara yan'we hi ta va kha hi bula na bona hi timhaka ta vukorhokeri lebyi va nge le ku byi endleni ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku na ntlhontlho wukulu lowu wu hetelela ku va koho loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa vukorhokeri ka vaaki ni teri ku nga ri khale hi ta ya haxa a Mpumalanga languta ka swiyenge swo hambanahambana hi ndlela leyi ve le ku swi lulamiseni muhumelerisi na vufambisi bya xitichi ku ya tshama vhiki hinkwaro ku tisela nongonoko Afrika Wa Vulavula kusuka a Mpumalanga laha hi nga ta va kha hi languta swilo swo ku hambanahambana vukorhokeri hi ku angarhela hinkwabyo lebyi nga hleketaka byona se hi ta va kha hi bula na MEC Sasekani Manzini ka nhlekani wa siku ra namuntlha va hi byela ku va la ku endleni yini ku antswisa vukorhokeri loko swi ta ka timhaka ta xiyenge xa rihanyo eMpumalanga se ivi khalanga na a yi vanga khalanga i vangeli a endla sandazi se hey hoyi kambe leswi ni nga swi twiseki ku hikokwalaho ka yini se ku fanele ku huma na ra ka Mavasa sandazi ku fanele ku huma na ra ka Mlabya hi mhaka yini yaloye ni nga nyika xikombiso hi wun'we yaloye Daniel Hector mi nga n'wi mbala hikokwalaho ka yini mi nga vuli ku mi lava Daniel Mthombeni kumbe Daniel Maluleke kumbe Daniel yini mi timbalela se loko a ri khalanga a nga mbariwi loko i ri Mlabya hi va ka yena na hileswaku leswiya swi na ni komba kahle ku xiphiqo lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko leri ku nga ri tiko tanihi rixaka leri i rizondo leri hi nga na rona ra hina vinyi hileswaku loko wo tlhe wo zi vona munhu a ri na xiphiqo i tala ku va a kha a sunguriwe hi yalowa ka vona a ni tivi va ka yena hi mhaka yini mi nga nghena mi nga nghena kambe yin'wana hi hetisela hi leyi ku hela loko ka vhiki a ku nga ri kahle ka tindhawu leti ni nga famba ka tona tindhawu leti ni nga famba ka tona i va ka yena ni kombela hi xaveni timovha hi nga xavi ti-license xo sungula sweswo a hi xaveni timovha hi nga xavi ti-license loko ku ri ku impela ku na munhu loyi hi xavisaka license a nga hi lavi a nga hi rhandzi munhu yaloye hi nga pfumeli i nga niki munhu mali a ku xavisela license ivi i yafa kumbe ya dlaya van'wana ma ku vona kusuka laya a blowini ra Adolf Minga bridge ma ku vona ku fika tirobotweni laya ka Masingita ku ve na tinghozi timbirhi leti ni nga ti vona to chavisa hi Ravuntlhanu loko u famba hi R81 swiphambati ntsena mi ri yini nghozi le hala ka Malamulelo no a hi buleni va ka hina a hi mi twaneni
ayi mtweneni 0860002543 ha cancer swinene na n'wami a mi hlogomerila D1 ka sezandi ya sezandi mi right mutsne hey a ku ri kate D1 na he bona va tatani makhense na van'wana hi le ka 0860002543 rando leri mi hi komba ku rona ra chavisa swinene ra chavisa rando leri mi nge le ku ni kombeni ro kambe a khensa seketelo wa n'we kambe rando rona ra chavisa 0860002543 nkarhi wa ku hi teka riqingho hi twa mavonelo ya n'we ya timhaka ti kumbe ti leti nga va ko se ivi banyana mpela vo tereka hi mhaka ya hi leswaku South Africa Dzonga swi endle ku ni cinca na mati twele ya mehe hi vona lava xipano lexa xa banyana ayi mtweneni 0860002543 andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika Wa Vulavula. Munghana Lonene FM makombandlela. ila inga khona mingisero Munghana Lonene FM nakurako i Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM 0860002543 i nongonoko lowu hi lava ku twa tlhelo ra we loko swi ta ka timhaka ta n'wangulo lowu nga va ka u ri na wo ka timhaka tihi kumbe tihi nhlekani lowu hi tsakela ku twa teto timhaka teta ku a mi swi koti ku chayela Afrika-Dzonga tinhlayanhlaya ti vula swona kambe na n'we xa mi swi koti man ene mbili ya mi ya vava ko swi tikomba swi nga mi vavi man swi tikomba swi nga mi vavi ku a mi swi koti ku chayela a mi swi koti ku chayela a hi tekeni loyi a ri wo sungula nhlekani Khalana njani? Pfokeni njani? Vulavula na Khalana. He bote. Bote le loko mi lava ku vona va license ku to xaviwa le. Sweswi a Joni loko na load shedding. Laha ka tiroboto loko tiroboto ti nga tirhi fanele ti tirhisa first come first serve loko yi yima swona. Munhu a ta hindza ene ku tshama laha ku ri na ti-accident laha ka tiroboto ni swi tiva ku ri ti va ta ri ku tirheni ene n'wana a nga swi tivi fanele yi tirhisa njhani roboto leyi nga ri ku tirheni maswona problem yikulu ngopfu kambe hikokwalaho ka yini hi fanele hi xava ti-license leti i ncini xi endlaka ku hi xava hi va hi jahele yini ma tiva ku ri mina xihoxo xi vi laya ka malembe ndzhaku laya loko a ma ta loko ko ze ku va na mbovonyana vanhu va lava ku endla mali fast loko va ku loko va ri na matric na license hansi ru guarantee ma tsundzuka mbusi a no ku tsundzuka swa rini sweswo a malembe ndzhaku kumbexani hina hi nga se tswariwa a mi tswariwile loko va ku munhu i nge kumi license i nge kumi ntirho i nga ri na license vatswari va famba va landzetela timali un'wana ku mi ta mi kumela yona fast nkarhi walowo loko mi kaneta ku a ni nga se tswariwa mi kaneta mhaka yini a ni nga se tswariwa ni swi tivi loko mi kala byale koteka lembe 0860002543 a hi ku timingisero me ku n'wanguru wa wena wu ri yini u khome tihi timhaka kwalaho nga koho kambe mina na ha mi kombele vakani xavani timovha mi nga xavi ti-license mi dana vanhu lava va nga onhangiki nchumu un'wana a ku tanihi maAfrika-Dzonga hi tale nhova impela loko swi ta ka timhaka ta license ni vula tani na ni nga ti pfinyingi hi tale nhova kambe hi tweneni un'wana mingiseri loyi nhlekani makwavo mativa mikama yin'wana loko mi vulavula riqingho ra wena ri ti a ni swi tivi ku swi vanga yini ni twakala kahle sweswi ya ni mi twa kahle mi pfukini makwavo hi pfukile hi ngo vona bote hi pfukini ma a khense kumbe va ka balo vo dlayisa hi ku vulavula ngopfu a hi tivi mara hi nga va feli munhu hi nga va feli munhu hano va endli tekisandhazi ra kahle ri kahle rona mara hey na vona nga ku hi vona va invitaku pongo lowun'wana matwa are pfumelani ku a mi khalanga kambe a swi onhi nchumu hambi mbale ri n'wanati kumbe ri yini a swi onhi nchumu sweswo no hi ta ri mbala a khensa ni la ku ya ka leya ya public protector ya
swi tsakisa hi ku mi ta mi ri na kulukumba Bantu Holomisa now na matitwelo ma ti-political party letin'wana se ba humeselile matitwelo ma vona na ti-way forward ta vona ku they are challenging it. Kuna section 194 now leyi nga va kona laya section 194 hi timhaka ta ku public protector u kumeka loser ti-case to tala. Na leyi no themba ku at least court yi ta interpreta ku hina ma-South African yi ta swi twisisa ku antswa hi ku ni voni set yi langutisina ni yimela langutiwa va mahungu va tisa ti-short clips ni yi langutise masunguleni amathini lama heteleleni ni tlhela ni ya yi downloada ni yi hlaya from Saturday Sunday. Ni voni hi setup ya kona botet ku va faceane na tshava public protector na lava a va rhangela in that investigation after loko ku ta va ku ri na swivulavula swo tala leswi swin'wana swa kona lava va ri ku hleketeleleni swi fike swi ku kotle na leswi hi xiboho xa public protector office xi nga ta huma xi humisa xiswona xi humini ku la ku mi byela ti-botpet la a nga ta vuya ku yi twisisi kahle ende u yima na public protector u tibyeli tiyiso kambe xiphiqo xi le kwihi hi ku ni le ku languteni la veri muvileli nkulu mangali nkulu wa mhaka a nga ha va kona ku ta seketelana na vulavisisi lebyiwani handle ka loko ri kumbexani se yi humese xitatimende ku fika sweswi ni tiva sweswo ku va vula sweswo ku a nga cooperate a nga ri na ntirhisano tatana Fraser se a ku ta endla ka yini a hi lungheni yin'wana Fraser I don't think we take matter a yisa ka public protector. Yes, Fraser u yi police station lava nga teka matter ka public protector EDA na Nixon na EFF na ATM lava nga teka Nixon. Fraser u yo landiwa hikuva a nga pfunaku public protector hi vuxokoxoko mara la ni vona nga ku emotion kona ne botpet Fraser na swa criminal offense leyi nga pfula ka swa xinawu you'll find that u tsutsumina information leyi a faneleke va nyika a ti byela ku u fanele a nyiketa maphorisa va lava public protector lava swi nga endleka va la information ya mina so then this information ya swekiwa including maphorisa leyi nga ta tlhela yi weaknessa case ya mina ni themba hi ndlela leyo ku Fraser u tsutsumi sweswo da sa nga yi nyiketanga public protector but leyi disturba ku tlula hinkwaswo botpet na titwa ti-explanation ta yena public protector hi laya n'wana mani a hi vulavule ntiyiso lani mani do you think munhu loyi a rhangela ku nga ya president he can take decision to that extent anga briefing president and then we come because educated smart and say no I general Nixon anga wrong loyi anga tivi chumu and the botpet xawumbirhi kulukumba Cyril a nga ri business ro sungula leriya like maybe a nga na business rin'we ro mambirhi or manharhu nga ta fika ku no swi va bayisisini la a va fanele va nga endlaka swona hi vulavula hi ma-business mo tala lama va nga declare a parliament loko se va tala ti-avila ku va ta va deputy president and then va declare everything va swi tiva leswi va faneleke va swi endla na leswi va faneleke va nga swi endliki ivi layani va ya suka openly so botpet a yena a cheka ti-video clip na yini kulukumba luya ti kahle a rivaleni a fika ku that's a side hustle means side hustle laha ni vona nga ku rumalani lero mi ni hakelaku nyana ro wina wa government nga ka ru endli laha hi kona ni kota ku tatisa kona and then we interpret in a wrong way because munhu loyi kalekale munhu loyi a ku fanele ku diliwi na yena la a ku fanele ku va ku ri president a clarifya story sweswi hi ku
ku justify lo ka khamita na ma congress usungule ali popo kwele ka n'wina Polokwane ka congress ile Polokwane and making it a joke kanje loko mitsundzuka hi tshame hi vulavula hi yona leyi loko ni hetisela botpet ya ku kuzi ku huma audio clip ya kulukumba nuka ithodi ku nina problem na Nixon na client ya mina nga president anga na backbone and swile swiya a swi vulavula tuka ithodi swile ku vuyeni sweswi wa swi vona ku u vi arrogant a vula na swilo swa fana nga swi vuli because now they're going to take the statement loko va challenge a public protector ku loyi munhu wa confirm this is my business and I benefit from this business cutting one the clip wa Nixon cutting one recording ka report ya public protector wa vula ku kuna la a nyiketa ku instruction ku to humuleti ya loko ti fanele ti xavisiwa njhani ku hi ta kota ku kuma mali ya kahle and then you come back you say no he's not involved yo la and then the gomolana court and then court itata and then let's hope we get deal na yena man lo because una interest ku ba public protector because aniti panel ile ai tshami njani but loko ve ai tshama ngufana na JC le unga ta hetelela ba recommend and president ateka xibolo loko ve niyo yaleyo a swi ta ngifambela but loko ve ayona a u ta huma la julukini sweswo mi ngivoni ngong grinding njani vo lokuzani vo Merriman loko a interviewer for this position angeleka yona ngela ya bondluzi so sweswi hey utashileka makeup ka guys nemetel bat enko anesti ukurtengo le ri ba ri kharani le sa ku yin loko ri vulavula rtu la kuna un'wana mingiseri na ye ila ku vulavula hi mhaka leyi vulavula ku yona ni nga si bula na general la yimani ni bula na yena kambe a hi sungula ni twa tlhoko mhaka ta mahungu na bonge n'wana ti maluleke kusuka kwalano ni bula na mingiseri loyi ivi kusuka kwala ya ko ya mahlweni timhaka leti ta ti-license wakani a hi xaveni timovha hi nga xavi ti-license hi ta fa hi hela Khalanga Pet Matebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki hela nga kona mingiseri Mnganano FM la ku ya bula na General Bantu Holomisa kusuka ka UDM toko ba ri yini bona kambe ka ni nga siya ka vona kuna mingiseri loyi i hlaka Kalanga but mifukeni evokele mjani but ifukile man I can't la ku share na vayingiseri va Afrika Wa Vulavula mhaka leyi nga kona kahle hi nga langutisi ngopfu ka site rin'we a hi languteni masayiti hinkwawo ti-license ava ti-license i ntiyiso mara ka sayiti lerin'wana vanhu va chayela timovha wa tsotsuya ku vulavula ntiyiso ti-accident leti hinkwato ti nga humelela a Limpopo a ni ri a Limpopo na mina this weekend ni ti vonini hinkwato kusuka a Giyani ku ya fika ka Malambele ni ta attendini hinkwato eve hi mudlivela na mina a ni ri un'wanyana wa vayingiseri loyi siku ra namuntlha a mi nga ta ri twa rito ra mina ku na patu ra R578 ka Majosi i langutisa a masirheni ya ka N'wamatatana 7:07 namadyambu ku na khevenyana hina vaakatiko va ka N'wamatatane na vaakatiko va ka Majosi hi vitana ku hi le ni ka Majosi la ka khevel ya nte loko ni fika kona hi nkarhi wolowo wa 7:07 namadyambu ku na traka yin'wanyana ya towing service where i dedani towing service traka liya yi huma straight yi ni landa a kheveni yaliya no huma hi mina luya ni nghena nhoveni la ka movha mina a yi wangi lo nghena nhoveni se no hundzuluka ni n'wi landa loko no hundzuluka ni n'wi landa ku na stop sign lexi nga kona la ka Majosi a nga yimangi le a la ku ka patu ra ku jikela ka Madobe na ku vona kona kwalaya a nga yimangi hi luya a landa tihampu leta timbirhi leta ti nga la a Yusuf la a hindza loko mina ni fika ni n'wi kuma mihisa loyi ni n'wi kuma la a Nkuna Kral ku na accident nakona kwala Nkuna Kral i tsutsumela ku rhwala movha a la ku dlaya hina loko mina ni fika laha ni ri ka n'wina boti swi lo yini mara na kona ku hi dlaya hi ku tsutsumela ku rhwala movha
anga vulavula nchumu no teka makhiya ma movhela ni ma hoxa xikhwameni no hundzuluka ni famba Ai. loko no hundzuluka ni famba va xiphorisa va ni landa loko va ni landa va ku he bror kasi hi n'wina va ku futhi wena a wu tiva no byala wona ku ndleke yini ni va hlamusela ni ku mhaka leyi nga ndleka hi leyi va ku va nyiketi makhiya ni ku ni nge va nyiketi makhiya va yisa lava va chayela va ri mune laha ndzeni ka movha laha ndzeni ka tiraka va dakwile hinkwavo vanhu valavo He vana. ene va landza movha va dakwile hinkwavo Ene na maphorisa va koho sweswi va swi vona ku vanhu a va nwini. va swi vona va nwini ni fonela n'winyi wa khampani ni rifo movha ya wena a yi lava ku ni dlaya ene vanhu va wena ni va tekile makhiya ni ma hoxe xikhwameni loko i lava makhiya ma wena ta ta ma teka ka mina kumbe mindyangu nampundzu ya ma teka a hlanganana a ku wo vona ku ta ma endlisa ku yini makhiya lama lama nga ma teka u ma cukumeta kumbe i vona ku ma endlisa ku yini a nga ma yisi na le police station se ni fonela nkulukumbanyana un'wanyana ni tirhaka na yena mina wa director ya mina a ku ka mina hi cawuka makhiya malama wo ma khoma for 3 hours after 3 hours i tlhe i hundzuluka wena i ya kwalaya va nga fika va yima kona loko i kuma maphorisa va nyika makhiya loko maphorisa i nga va kumi teka makhiya malama i ma yisa a police station leyi nga kusuhani Ai. No. ni endle tano Nimetri. A ku bile la handle la nimetri bottom men. Kumisha. ku bihisa a ku bihanga Nimetri. thank you Inkombo ta cancer swinene. Sweswo mingisero mugala lona FM leswi van'wana va hlanganaka na swo ka vutomi bya siku rin'wana na rin'wana ndere hi lava ku bula na murhangeri wa UDM the General Bantu Holomisa hi vo hi bulaka na vona nhlekani lowu a va tsakisiwi hi xiviko lexi xi nga huma xa musirhelelo wa vaaki a hi tweneni ku hi swihi swi nga va khomiku kahle. General, good afternoon and welcome to Mugana Lona FM. Good afternoon, sir. How are you today? I'm fine. Yourself? I'm fine, thanks for asking, the General. I saw you on a number of media platforms. You are not happy about the report. Why? It's true that this is not a report. It's a fake report. How can the so-called public protector even contradict the president himself? You will recall that the president had confirmed that he's in a business of making money through his animals. He said so for the first time in Polokwane and later on in his papers he has submitted. So on what basis would she say then he has not violated the ethics code? Executive ethics code, because that code is very clear that if you are in the cabinet or a president of the country, you can't be involving in another transaction of making business. So that is in black and white. So then she wants to pull a wool on our faces. No ways. If she's desperate for becoming a public protector in future, she should not use this or distort the version of the president. I understand. So, yes, okay. I understand what? I understand she goes further to say Fraser was also not cooperative. It doesn't matter. I don't even want to go there. We're talking here about a confirmation by the president to say he's in the business of selling animals. What more do you want? In terms of the laws of this country, president and his ministers are not allowed to do that. Yes. So what is going to happen next? What are you going to do as opposition parties and people who are concerned about this so-called fake report? Well, leave it to the voters. They will decide. But in the meantime, we may join those parties which will go to court as friends of the court. Are we going in any way, anytime soon, the General, going to see the end of this issue, the phalaphala issue? What needs to happen, actually? Is the public protector the only person that we can rely on, or other agencies should act as well so that we can get the bottom of the matter?
I wish I could know how to answer you, but you can see that this is a choreographed way of cover-up. Today, the Hawks or SIU have been investigating this gentleman for over a year. The Reserve Bank, which should have just confirmed, you didn't have even to say you need a day or two. The Reserve Bank could have said, did President advise or apply for these dollars? Simple. But you can see that this is a major cover-up. So remember that we were not allowed in Parliament by the ANC to discuss the Judge Tobo panel report, a report which said there is a prima facie case which the president had to answer. So we like it that they prolong it, but it's not going to go away. It's worse now with the acting public protector. I'm sure many people have forgotten about phalaphala, but her report has actually woken up everyone. So the more they open their mouths, the more they dig a hole for the president. But then some are even going to an extent of saying this is a manifestation of another capture, another form of state entities that might have been captured. Well, the deployment, if you want to say it, you don't have to go that far. Go to the deployment policy of the ruling party. They wouldn't allow or put an NPA person in charge of NPA or public protect. Even these ones, Tulima Dodzela and Mkwebana, and this one, I'm not sure about this one, but those two were ANC members. But immediately they started to be independent because they are professionals. They've been advised by senior counsels, I'm sure. Then the ANC closed ranks in order to protect their president. I'm happy you made mention of the fact that the more they prolong it, the more they dig their hole, because honestly, people were it was no longer in the news, the issue of phalaphala now. Yeah, so that's how you reap the fruits of what you have invested or plowed. Because if you put mediocres to head these institutions, you are going to have problems. We are in a quagmire, General. But finally then, General, I'm looking at a situation wherein we're heading for elections, and now this can of worms it's open, close, open, close. What will it do to the environment of the elections come 2024? No, elections or no elections, we can't compromise a need for a head of government or ministers to account. Elections will come and go. But this one, it will be around us even beyond the election. It's a tough one. It's a tough one. The General, thank you very much for your time. We really appreciate it. Thank you, brother. Thank you. All right. Yeah, kutatika. Lexi va nga hetsela xo general ni lava ku kumbexana n'we mi xi languta i ku va ri ku na swilo swo tala leswi nsirhelelo wa vaaki loyi a nga tisa xiviko lexi a ta va a swi vurile, kambe laha va nga fika va kanetana na president a va ha swi tivi ku se va kaneta hi le ringeni ku president voxe va vurile kolomo a va vulavula ko ku mali leyi nga yiviwa leswi nge le ku endliweni swa vona. Ene loko mo languta a hi nga ha vulavula ngopfu hi swona swilo leswa phalaphala. Se loko va kha va ringeta ku basisa swi ringeta ku cela goji n'we mi ri yini hi le ka 0860002543 ku ve hi xinawu ke
kusele yini loko xiyimo xi tetani a hi tweneni advocate Tsietsi ramathekisite wa vona ku va ri yini hi mhaka yeleyo ni bula na vona ndzaka leswi sweswo mixer omkera lone FM mina na wena hi ri hi kona ku ta korekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus hila nga kona mixer omkera lone FM 0860002543 nakona ku Afrika Wa Vulavula ka munghana lonene FM msirhelelo wa IK humese xiviko lexi nga milon'weni sweswiwani vanhu va vulavula ku ha show se hi lava ku tatwa ku swi vula yini loko xiviko xi hume hi ndlela leyi ku endleka yini ku ya mahlweni ngopfungopfu loko ku ri na lava va nga tsakisiweku hi leswi xiviko xi vulaka so ka ha ri na yini lexi fanele ku xi endliwa hi xinawu a hi amukeleni mutivi wa nawu advocate Tsietsi ramathekisa advocate inhlekani inhlekani muhasi na vayingiseri va munghana lone xiviko xa msirhelelo wa aki hi xinawu xi tirhiwa njhani mi ta tsundzuka ku leswi humelelaka i ku ofisi leyi ya msirheleli wa vaaki i ofisi leyi yi tumbuluxiwaka ku ya hi constitution leyi hi nga na yona la South Africa ku tirha ka yona ku yi tlhe yi seketeriwa hi nawu lowu nga pasisiwa hi palamende lowu nawu wu nga wona lowu wu langutisaka ngopfu mafambisele na ku lavisisa milandzu hinkwayo leyi yi ripotiwaka aka ofisi leyiwani se yi va yi ka yi fambisiwa hi nawu lowu nga pasisiwa hi palamende yi tlhe yi fambisiwa hi constitution leyi nga na yona kambe loko va karhi va tirha va tlhe futhi va langutisa ko tala va langutisa ti-case kumbe ti-judgment leti ti nga va kona eka nkarhi lowu nga hundza leti ti fambisanaka na malaviselo ya vona ya milandzu leyi ripotiwaka kumbe ti-complaint leti ti ripotiwaka eka ofisi ya vona se sweswiwani va humesi xiviko ku na ku vilela hi swiyenge swo hambanahambana lava nga enetisiweki hi xiviko lexi nawu va pfumelela ku va endla yini mi ta tiva ku loko ku fike ku ba nkarhi laha vanhu vo tala mi kuma ku a va nga tsakisiwi hi ti-report leti a ti ka ti huma ka ofisi leyiwani ya public protector endzhaku ka loko va lavisise milandzu yo hlaya kumbe ti-complaint to hlaya leti a ti huma eka vanhu ku hambana na mavandla hi ku ya hi ku hambana ku fika laha ku va ku na ti-case to hlaya leti ti nga decidiwa a court loko ti decidiwa ku fike ku va na case leyi vulaka ku ti-findings kumbe ti-remedial actions ta loko public protector yi lavisisile i ta nkoka nakona kumbexani ka ni pfumala rito ra kahle ra Xitsonga mara ni vula ku they are binding leswi vulaka ku a ku hava ku kumbexani loko ti-findings ta kona kumbe remedial action ti humile mi kuma ku ta tluriwa mi fanele mi ti landzelela hi ku ti va ti mi khome mavoko ku mi fanele mi ti landzelela ku hava ndlela yin'wana handle ka loko mi ye a court mi fika mi ti challenge ku vula ku a ti fambisanga ku vula bya kona a byi fambisiwangi kahle kumbe na ti-findings ta vona a ti twali hikokwalaho court yi nga ta ti reviewa loko yi ti reviewa swi vula ku yi na chance ya ku yi ti seta aside yi ku a hi ta nkoka ti nga landzeleriwi kumbe yi confirma yi tiyisisa ku hi mpela vulavisisi byi fambe kahle nakona leswi va nga swi kuma swi fanele swi landzeleriwa hi ndlela ya leyi va nga recommenda hi yona leswi swi vulaka ku a swo vula ku loko mi kha mi kombisa timhaka ta ku xa sindzisa xo va xi sindzisela leriya ra ku a ka ha ri na matshalatshalana ma endliwaka ni nga vula tani matshalatshala lama nga endliwaka
ko va ndlela yin'we ntsena ya ku munhu u fanele a ya a court a fika a challenge ti-findings teto i court ntsena leyi nga swi kotaka ku cinca ti-findings kumbe ti-remedial action ta public protector. Handle ka sweswo loko ti nga challengewangi ti fanele ti landzeleriwa hi ndlela yaleyi ti nga hundza xiswona. Kuve lexi xi nga ndla ku namuntlha hi tikuma hi ri na section 194 i yini hi ku na ku chava ka ku ongeti loko se ka ku tlhotlha loko musirhelelo wa aka khata na swiviko ti-report toleto vanhu va hetelela va tlhontlha ivi swi hetelela swi veka nxungeto ka timhaka ta vumundzuku bya yena tanihi musirhelelo wa vaaki. Mi ta tsundzuka ku komiti leyi ya section 194 ya parliament yona yi tirha mitirho ya yona yo hambana ku ya hi laha constitution yi vulaka hi yona. Va swi kota ku lavisisa swilo swo hambanahambana. Mi ta tsundzuka ku parliament yi na tikomiti to hambana kambe leyiwani yi lavisisana kumbe yi kongomisiwe ka ku lavisana na matirhelo ya public protector hi nkarhi lowu a ri ofisini ku i munhu loyi a swi kota ku tirha ntirho wa yena hi ndlela leyi mi kuma ku ya xiyimo xa le henhla leyi amukelaka ku ya hi leswi ofisi liya yi lavaka swona. Kambe mi ta tsundzuka ku ku na ti-court case to tala to hlayanyana leti public protector va nga ti luza ku va ku ka ku challengiwa matirhelo ya vona ku matirhelo ya vona matirhelo lama ya fambisaka na ndlela leyi ofisi liya yi demandaka swona kumbe leswi nawu wu lavaka swona kumbe swilo swi fambisiwa hi ndlela ya kona. Hi laha hi nga kuma mavandla yo hambana ku fana na vandla leri ra DA ku nga roho ri nga sungula ku ta na motion loyiwani a parliament ku va kota ku establisha committee leyi va kota ku lavisisa ku hi mpela munhu loyi u na vuswikoti na kumbe a ka a tirha ntirho wa yena hi vuswikoti na ku tiyimisela loko a ka a ri ofisini ya public protector. Se a swo fambelana na ti-recommendations leti hi vulavulaka hi tona kumbe ripoto leyi hi vulavulaka hi yona sweswi. Leswi i swa le tlhelo swa matirhelo ya yena hi mpfuka a teka ofisi hi nkarhi walowo. Kambe mi ta tsundzuka ku hi nge bakanyeri a tlhelo ku ka mhaka leyi ku na tipolotiki andzeni hi ku mi ta kuma ku mavandla ya tipolotiki na wona ya nghenisa xandla swinene hi mhaka ya ku mi kuma ku na ku lwisana ko tala. Mi kuma ku mavandla laya opposition na wona ma tirhisa xipolotiki ku va ku lwisa vandla leri fumbaka kumbe ku va ku kuma xin'wana lexi xi nga ta khoma president ku swi vonaka ku kumbexana president a hi munhu loyi a fambisaka tiko ku ya hi constitution kumbe ku ya hi ndlela leyi president yi fanele yi tikhoma hi yona. Ai ya kule ku tikeni a hi tsini advocate la nde ku languteni a ni ka ni bula na general Bantu Holomisa na va kombisa timhaka ta ku xiviko lexi xi humini kambe xi tlha xi fika xi kaneta leswi president va nga swi vula. Swi nga va swi vula ku xiviko xo hi xoxo xi ti pfulela mimbovo ya ku ya tlhontlhiwa. Ni nga vula ku loko xiviko xi humele ku hi nga xi hlaya hi ndlela yo hambanahambana. Ku na nkarhi wun'wani mi xi hlaya hi vonelo ra ku n'wina mi yime hi kwihi. Loko mi ri hala ntsungeni wa nambu mi ta xi hlaya mi langutise ku huma ku hala ntsungeni wa nambu. Se hi leswi a ni karhi ni vula swona ku mavandla ya tipolotiki na wona ya na mavonelo yo karhi na hina vanhu lava kumbexana ho ka hi nga ri ka tipolotiki na mavonelo ya karhi na lava va vandla leri fumaka na vona va na mavonelo yo karhi. Kambe lexi hi fanele hi xi tekela ehenhla ku vufambisisi byi famba njhani i ku loko hi ye hi ya vika nandzu kumbe hi yise complain ka office ya public protector hambi ko va nandzu a court a mi nge viki nandzu mi tlhela mi va jaji ka nandzu lowu mi nga wu vika. Se hala ka mavandla ya tipolotiki swi tele ngopfu ku loko vanhu va yisa ti-complaint
kumbe va vika milandzu va tlhe va lava kumbe va expecta ku munhu loyi a nga ta ahlula kumbe munhu loyi a taku na report i fanele a va na mavonele lama ya nga ya vona swilo leswi swo ka swi nga ri kahle loko munhu a yise a reporte nandzu kumbe a yise complaint yaleyo a pfumeleli ku institution leyi hi nga na yona institution leyi nga independent leyi nga establishwa hi constitution yi humesa mavonelo ya yona kumbe xiviko xa yona hi ndlela leyi yi fambisaka ofisi liya loko ku ri ku mafambiselo ya kona na malaviselo na matsalelo ya ripoto na leswi swi nga kumiwa a swi twani ku na ndlela leyi va fanele va yi tirhisa ya ku ya va ya challenge kumbe ku reviewa ti-remedial actions kumbe ti-findings letiya a court ya nawu ku va hi ripota nandzu hi tlhe hi lava ku judge a jaja hi ndlela leyi hina hi vona ku nandzu hi wona swi va swi hoxekile a ni ku hetile kambe ni twe vulavula hi rito rin'wana ra ku va tiyimela hi voxe va independent impela vasirheleli vaaki kumbe ofisi yiyo yi nga independent kambe ku nga vuriwa swo tala hi vo vasirheleli va vaaki ofisi yi independent loko ho hi vula ku yi ofisi yi independent swi vula ku na munhu loyi a yi rhangelaka na yena u fanele a va independent ku hava munhu loyi hi nga vulaka ku loko a nghena ofisini liya handle ka vumbhoni ku i munhu loyi o ka a nga ri independent hi fanele hi sawa na vumbhoni ku munhu loyiwani a nga independent a nga tirhi ku ya hi ndlela leyi ofisi leyi yi fambisiwa hi yona ku ya hi constitution loko munhu o va a ka a endla sweswo a tirha a nga ri independent a tirha a ri na ti-influence to huma a matlhelo kumbe a tindhawini tin'wana swi vula ku munhu yaloye a nga fanelangi ku va public protector nakona vumbhoni byo fana na byebyo loko byi ri kona i vumbhoni lebyi byi fanele byi yisiwa ka vanhu lava va tirhanaka na swona ku fana na le palamende ma swi kota ku ripota mahungu yalawo ya lavisisiwa mi nga loko ku na mahungu ya ti-corruption kumbe ti-bribe ma swi kota ku mi ripota ka ti-institution to hambana leti ti nga ta law enforcement ku komba na va xiphorisa na ku ya hi ku hambana ka vona kambe ofisi liya yi demanda ku munhu a va na matirhele lama ya nga le henhla swinene ya ku hlonipha nawu ya ku hlonipha constitution nakona a tirha a ri independent impartial and a tlhe a tsala ti-report ta yena hi ndlela leyi yi nga fair a nga chavisiwi hi nchumu advocate Tsietsi dokodela Ramatsikisa i kensile swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta nkensile khalanga inkomo va lava hi bula na vona i dokodela advocate Tsietsi Ramatsikisa mitivi wa nawu lava hi bula na vona hi ndlela leyo ku ya amahlweni eka timhaka leti ti hetelela ku ti va ko amahungwini hi timhaka ta musirheleli wa vaaki mhaka leyi ni le ku yeni ka yona sweswiwani hi leyi ya timhaka ta leti ti fambelanaku na ta vuhosi mi ta tsundzuka ku a KZN ku ve na swiviko swa swihehlo swa ku hosi ya vaZulu yi hetelela ya le KwaZulu yi hetelele yi yisiwa xibedhlele xa le eSwatini ku ya kuma vutshunguri hi leswi ehleketeleriwaka leswaku ongeti ku nga va ku ri na ku hetelela ku va na ku tikuma ku ri na xiyimo lexi xi nga ri ku kahle loko swi ta ka timhaka ta ku kumbexani va nga va cheleriwile hi ndlela yaleyo ku ya hi leswi hehlo leswi a swi tisiwa hi hosi Prince Mangosuthu Buthelezi se ni le ku tivutiseni mativa masiku hinkwawo na tivutisa ku hikokwalaho ka yini timhaka ta vuhosi ti tikomba ti ri na hoyihoyi na nkwetlembetano wukulu Queen Elizabeth loko va nga si hundza misaveni a swi tiveka ku loko ku suka vona ku tata loyi loko ku suka loyi ku tata loyi loko ku susa loyi ku tata loyi hikokwalaho ka yini swi pfuwapfuwa ku na swin'wana swi nga fambeki kahle la hiku loko ku za ku fika la ku va ku na hoyihoyi van'wana va ku ha leswi ha swona leswi hi swona swi vula ku na kun'wana buku yi va ku yi lahlekile la swi nga ha tiveki ku buku leyi yi famba kwihi yi ya kwihi a ni vulavuli hi loko va ku lawana a ku fanele ku nga ri ka tiko ra ka mani ku ri ka tiko leswiya i swin'wana swa mindzelekano
ni vulavula hi leswi swa vuhosi swa ku loko kusuka hosi leyi ku tali loko kusuka hosi leyi ku tali hikokwalaho ka yini swi fanele swi fika kun'wana swi bya swi lava na tikhoto na yini na yini hi ku vona ka mina a swo fanele swi vhesiwa ka swi ku tlangandla a rivaleni kambe hambiswiritano i njhekanjhekisano lowu kumbexani hi nga fanela ku yi va na wona siku rin'wana hi ndlela leyo i njhekanjhekisano lowu hi nga ta fanela hi va na wona ku ya emahlweni hi ku sweswiwani le ku kumeni ka xitatimende na xo lexi xi vulavulaka hi timhaka ta vuhosi vuhosi lebyi khumbaku ka maswanganyi na le ka nhlaniki nakona le ku kumeni xitatimende xi vulaka sweswo kambe ta xi tiyisisa hi vona ku hi xo xiviko lexi ke xi huma kona kwale Supreme Court of Appeal ku ya hi laha xi nga tisiwa ha kona ke kambe hikokwalaho ka yini ku fanele ku tshama ka ha ri na mikwetlembetani ya vuhosi ku na van'wana va nge le ku lahleni vuxokoxoko ku na van'wana va nge le ku lahleni vuthala dokodela Mandla mi kwihi July mi kwihi ku na matimu yan'wana ya nge le ku pfuvapfuveni mun'wanati mi kwihi i van'wana lava ni va tivaka ku va tiva timhaka ta matimu ya vuhosi ku na van'wana va pfuvapfuvaku vuxokoxoko lebyi kambe hambiswiritano sweswi ya mahungu ya misava ya awara yan'we ya tana vonge n'wana ti Maluleke kusuka kwalano ni bula na MEC Sasekani Manzini a hi tweni ni ku mahungu ya awara yan'we lama hi nga tshembisiwa wona hi vonge n'wana ti Maluleke ya yimise ku yini ya vonge i kumen'we timinete ntsena ku bela awara ya kumen'we sweswiwani hi nge le ku vulavuleni ku na nhlangano lowu wa vantshwa wa African National Congress wu nge le ku vulavuleni na vateki va mahungu president wa vona Colin Malachi va Colin va wu lava nhlangano lowu wa vantshwa ne ma wu tsundzuka hi nkarhi wa va Colin a va ku ri Colin mani kambe luwa un'wana mayini ya na ya ri hi le ku vulavuleni na vateki va mahungu a hi tweni ni switsongo ku nga ri khale ta va ka hi bula na MEC Sasekani Manzini. Our raw materials or all the materials we have benefits the majority of South Africans, because it can't be right that the economy of this country does not reflect the demographics of this country. We can only achieve that with the structure of the youth league that we have. The task teams that we had for the past 8 years were delayed because we never had a strong united voice with executive authority to address all of these problems. Now all of these issues will further engaged, will further be addressed on our second leg of our conference, where we'll be having full-fledged commissions, it's a hybrid conference, where all provinces will connect and further have commissions, so that we consolidate a declaration that will be delivered by our Secretary General, Comrade Tungudle, and that declaration will cover all the issues that we're dealing with. We know very well yourselves as young journalists, you are overworked and underpaid, and no one speaks about that. Other people, we leave you guys who are overworked and underpaid. A lot of the journalists are overworked and underpaid. Now your voice is here. Don't be scared to lobby us on many other issues. We are here to speak also on your behalf. So means rom kana lona FM ikuntsongo ka leswi swi nge le ku vulavuleni mita khomela ko va ku vuhlanganisi lebyi byi tikomba byi kha byi nga fambi kahle hi ndlela yeleyo hikokwalaho ka ntshikelelo lowu nga kona loko swi ta ka timhaka ta vukorhokeri bya vuhlanganisi vukorhokeri bya vuhlanganisi byi le hansi ka ntshikelelo hikokwalaho ka makhamba ya tiko leri lava nga ti yimisela ku yivela va yiva na sweswi swi hetelela ku swi onhela kumbe leswi swi hetelelaka swi endla leswaku hi nga koti ku kuma vukorhokeri lebyi a hi fanele hi byi kuma hi langutela ku bula na MEC ku lo sala minete la ntshemba ku hi ta va hi ri na vona ku nga ri khale hi ndlela leyo loko ni ta bula na vona MEC hi vukorhokeri lebyi va nge va tsundzuka ni xiphemu lexi a ni ngona ku ri xi taku xi va xi lo xaviwa xi va xi lo seketeriwa hi vona lava va hi bulaka na vona hi ndlela yeleyo kambe mi nga rivali ku ri xifundza xa Limpopo xa ha ri ku rileni xi vuriwe papa ra ntima endzhaku ka ku hundza emisaveni ka ngamo ya Premier Stan Mathabatha se swi ta vula ku n'we tani rixaka mi ta va mi kha mi komberiwa ku veka ndleve ku ta twa ku
xana loko xiyimo xi titani hi nga va seketela njhani premier hi nga hoxa njhani xandla ku va chavelela va ndyangu wa ka Mathabatha ngopfungopfu loko va ta va wele hi papa ra ntima hi ndlela yaleyo na hina hi ta ringeta ku hlanganisa na hofisi ya premier hi twa ku va ri ku ta fanele ku endleka yini ku ya amahlweni ku va na hina tani hi xipano xa Afrika Wa Vulavula kumbe Munghana Lonene FM tani hi xitichi kumbe SABC Limpopo Combo tani hi switichi hi nga hoxa xandla ku va hi kota ku va hi va chavelela hi ndlela yoleyo yimani nga heti nkarhi mingisero Munghana Lonene FM ni ku ri sweswiwani hi nghena ka xiphemu lexiya ni ngeteri i xiphemu lexiya hi nga ta va kha hi bula na MEC i Sasekani Manzini hi kona ku ta korekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus sweswo mingisero Munghana Lonene FM xiphemu lexi anongona ko xitisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi hofisi ya premier wa xifundzankulu xa Mpumalanga lava va nge ri let's grow Mpumalanga together imana hi amukela MEC Sasekani Manzini kambe ke tsundzukani va ri premier wa xifundzankulu xa Mpumalanga manana Rifilwe Mtsweni Tsipani va vuye va nyikela hi kolomo ya ka 29 wa timovha ta va swilamulela mhangu va nge ri i vukorhokeri lebyi byi nga ta va byi kha byi pfuna eka ku lwisana na timhaka ta swilamulela mhangu ngopfungopfu ka tinghozi sweswo leswi swi hetelelaka swi voniwa hi vukorhokeri bya ndzawulo ya rihanyo na vona a va ri kona MEC wa timhaka ta rihanyo MEC Sasekani Manzini na ku pfumela ku ri leswiwani swi vula swo karhi eka vona MEC nhleka nhleka ka n'wina tsana matebula na vayingiseri va Munghana Lonene MEC a mi ri kona loko premier va kha va nyikela ndzawulo ya n'we hi kolomo ya ka 29 wa timovha ta va swilamulela mhangu a hi sunguleni kwala ka timhaka ta vukorhokeri bya muxaka lowu bya swilamulela mhangu byi na nkoka ku fika kwihi ku ponisa vutomi MEC a hi vuli ku ri i ntiyiso ku a hi ri koho hi ta tlhela hi tsundzuka ku loko hi ri karhi hi vulavula tanihi department hi vule ku every year hi ta xava at least not less than 10 ya ti-ambulance so leta ti nyiketeriwa a ku ri leta last financial year leswi vulaka ku na this year loko hi ku 10 swi nga endleka hi tlhela hi enda swi ta heta mabudget lava hi nga ta va na kambe leswi komba swo ku loko hi promise 10 hi deliver 39 se hi ta ya mahlweni ri karhi hi prioritize ku ti va ti ri koho ti-ambulance amugangeni leswi swi endlela yini swi endlela ku ku va na vukorhokeri byi va byi ri koho hi ndlela yihi ku na tindhawu leti hi nga na titliliniki ta ku ti ta pfala navusiku loko swa ku pfariwile ku va na ti-emergency leswi vulaka ku va ku vukorhokeri byi ya mahlweni ku va na ambulance leyi nga ta kota ku teka vanhu lava va faneke va suka makaya va ya ka the nearest kumbe xana ku nga va u ya ka 24 hour clinic kumbe u ya ka the nearest xibedhlele xi nga kona so sweswo hi swi endlela sweswo na ku loko hi languta ku na vanhu va ku tala lava koti ku ti yisa aswibedhlele so hi yo bhaka hi kota ku va le ka ambulance kambe a hi transport ambulance ya emergency munhu emergency vulavula hi munhu loyi nga duriwa munhu loyi a kumaka n'wana munhu loyi a nga tlhaviwa loyi a kholapiseka mbilu yo yima leswaku ni vulela yini leswi ni vulela ku munhu a nga ta ri na nhlikani a titwa ku wa vabya hi swin'wanyana a nga yi tliliniki se navusiku va emergency endla ku hi nga koti ku fikelela eku nyika vukorhokeri hikwalaho ka ku tin'wani ta koho ti va se ti endla nga swi transport a twisisa ku vanhu va ka hina xiyimo a xi kahle kambe loko hi tolovela ku ya a titliliniki na loko va ku nyika appointment ya ku ya u ya ka dokodela exibedhlele u ya hi leswi va nga vonisa swona swa na sweswo swa pfuna ku ti-ambulance ti nga koho loko hi languta state xa vanhu lava va nga rhwaliwa hi ma-ambulance loko u languta va ku tala a yona emergency leyi a ku fanele ku rhwaliwa hi yona so hi yo mhaka hi ku hi lonce na ti-program ta ku fanele ku famba cheka vutomi bya wena leswaku swilo swa ku tala ngopfu swa ti-emergency u ta kota ku swi sivela loko u kota ku u ti cheka from time to time so that is why kotile ku va na this ma-ambulance laha hi nga wa xava leswaku va ta va kota ku va pfuna vanhu va hina va le Mpumalanga loko mi kha mi vulavula hi ma-ambulance loko ni kha ni langutela a ko va ambulance njhe ku na swikhedzekhedze kwalano mi nga hi hlamusela nyana katsongo ku tin'wana ti tirha yini sweswo
ti vula ntiyiso loko ku ti hambanile ti-ambulance nga quality sweswi for the first time hi xave na ambulance leyi yi nga ta rhwala vanhu lava va kuma ku va vabya hi miehleketo matsunga ku ve na ti-incident leta ku lava vabyaka hi miehleketo loko munhu a nga endla swa ku biha na kalaka va driver na lava va pfunaka ku famba na va driver so yo mhaka hi ede na teto ta ku loko u langutile ti na magede swa ku ku va ku pfalekile ku lava nga hala va nga koti ku ya na ku na va nga koti ku huma va kota ku ti vavisa hi xava ambulance ta tana hi tlhela futhi hi xava na leti ta hi ti vulaka ku ta ti-ICU leti vulaka ku loko u ri critical ngopfu va ta swi kota ku va ku connecta ka ti-oxygen ti na michini hinkwayo leyi lavaka ta ku kota ku mova from ka ndhawu yin'we u ya ka yin'wanyana so na sweswo hi tlhela futhi leswi nga swi endla hi xava hi eda futhi na 2 ya ti-22 seater 23 seater leswi swi endlela yini ku eda la hi endlela ku loko u languta tatana mathevula hi ku vanhu va ku tala ti-ambulance ta ku tala ti famba ti transporta vanhu from swibedhlele swa ti-district ku ya ka ti-region na ku ya ka ti-tertiary tin'wana ta kotisa as far as Gauteng so ti-taxi leti ti endla ku ti-patient leti ti ya ka for ti-follow up ti nga landziwi hi ti-ambulance ku swi endla ku va na shortage kasi loko se hi tirhisa ti-taxi leti swa hi assista ku ti va ti ri koho ti yimele vanhu lava va fanele va rhwaliwa from amakaya loko na those emergencies so hi nga tlhela hi vula ku hi teho leti hi nga vula ku hambanahambana ka toko hi tlhela futhi hi xave na ti-response vehicle leti ta ku loko ku fanele ku rhanga yo fika loko ambulance nga si fika hi tlhele futhi ka yoho hi eda leswaku loko nkarhi wun'wana loko hi vonile ku loko va fika laha va kuma swa ku munhu tshwetekile a nga koti ku huma so hi ede ku loko va fika laha leti hi nga ti xava sweswi ti kota ku loko fanele va khata something va kota ku mu humesa hi ku loko va fika va yima phela va ha yimela amasipala swa kota pfuna so swa dileya ku pfuna vanhu so ti-response team timovha leti nga thina sweswi ti kota na ku hi faka na michini ya ku va kota ku va khata loko va nga ha yimeli munhu loko va fika va responda va khata va teka munhu va kota ku va n'wi assista a va humile laha nga trepeka ku wa movheni xifundza xa Mpumalanga va ri xin'wana swa swifundza leswi swi nga anama swinene van'wani va halaya van'wani va le van'wani sweswo se mi ya ti hangalasa njhani timovha leti hi languta la ku nga na ti-calls ta ku tala ngopfu laha ende ra swi tiva ku ta tindhawu leti hi ngo ti-hotspot laha hi tivaka ku laha vanhu ti-calls va tele ngopfu se hi eda koho hi ri karhi hi make sure ku ri khavara province leha hi hinkwayo ka yona kambe hi ta tshama hi ri karhi hi vula ku a hi nge vuli ku loko se hi nga xava leti swi la ku vanhu va le Mpumalanga vhela se ku right ambulance yo mhaka hi ku hi na program leya ku every year hi eda ene swa kahle ngopfu ku na loko hi ri karhi hi tirha hi hlangana ndhawu ta ku fana na vamalahleni nkanghala na vakhere ku na timayini ta ku tala vanavo va hi pfuneta nkarhi wun'wana va xava ambulance va hi hi tlhela hi tsaka ngopfu na nkarhi wa loko hi ri karhi hi presenta ti-budget speech ta hina ti-key strategic partners a ti va ti ri koho va fika loko hi karhi hi vulavula ku laha ku nga na shortage se hi tshemba ku va ta tlhela na va assista ku laha va tirhelaka koho loko va chela ambulance leswi rhandzaka ku va byela xona ku ni va nyika free advertising ku loko u xave ambulance tlhela ku faka laha ti-brand a vusiku na nhlekani a hi lavi branding to faka katsongo ku komba ku ya department kambe na va kota ku va branda va promote na ku community va tshamaka yona va tsaka loko va vona ku sweswi ku na ambulance ya le ka mayini leyi yi nga la around here swa tikomba ku va tlherisela back eka community leyi va tshamaka ka so hi leswi swi endlaka ku lava va hi assista va hi edela laha hi nga koteki ku fikelela kotani hi department lava nge le ku vulavuleni na vona i MEC Sasekani Manzini i MEC wa timhaka ta rihanyo eMpumalanga endzhaku ka loko premier va nyikele hi timovha ta ku tlula kwalomu ya ka 39 premier rifilwe Mtsweni Tsipane MEC a hi hetiseni premier va vulavule na hi timhaka ta ku ngetela vatirhi hi ku i xin'wana xa xiphiqo lexi tanihi ndzawulo mi swi languta hi ndlela yihi timhaka leti ta ku ngetela vatirhi ngopfungopfu kwalava ka xiyenge swa swilamulelamhangu ku engetela vatirhi swi important because ku ta kuma ku na ti-ambulance mara vatirhi va kona hi ku loko hi ri karhi hi eda every year swi la ku swa ku na vatirhi va fanele va ka edeka so this year hi budgeted ku recruita 11 ya lava ma-advanced life support hi tlhela futhi 20 basic life support na 8 ya ti-replacement cost ka lembe timali leti hi vulavulaka hi tona leswaku van'wanyana va vulavula u kuma nkarhi wun'wana u ta kuma swa ku yimile loko ku wa fika va ka ku na va driver or whatever so hi lava ku pfala that gap
because anera loko from time to time tatana Mathebula languta ku imove kusuka la ita la in the single problem, so we have real only ku nabatirhi fanele ba engeteriwa so pakwa budget ya ku this year already sungurile process ta ku recruiter leswaku va koho leswaku loko ti ambulance ka ri eda nabatirhi va ri ko me tsala mokuyeni MEC itsela ku leswi swi endlaka hinkwaswo ka swona hi endlela ku vanhu va ka hina va le Mpumalanga va kota ku va fikelela ti-service leti hi ti nyikaka tani Department of Health. Kambe lexikulu lexi hi nga xi launcha as a campaign lexi hi belivelaka ku hi nga lwa na ti-problem leti hinkwato leti nga ko ka Department of Health ku hi kombela ku vanhu va ka hina a hi fambeni ya titliniki u ya tliliniki wa famba hi milenge u nga vabyi u fika u cheka hi ku swi nga endleka u ka vuvabyi byo tshama kaya kasi u le ku vabyeni loko u ya wa siku n'wana va ta ku loyiwile kasi a wu nga swi tivi ku wa vabya all along. So ho kombela ku a ku ve swilo swa fashion leswi vanhu va swi tivaka ku at least after 3 months wa ya wa cheka ti-BP ti-high blood hinkwavo vuvabyi leswi endla ku hi kota ku a tliliniki loko u ya early a ku na vuvabyi lebyi va nga ta ka va nga byi tshunguli va tshungula hinkwavo kambe loko se u ya vhele se u fanele u tekiwa hi ambulance u ya swibedhlele swi la ku khale u vabya u nga ha yi a tliliniki ene ngopfungopfu ka vabava hi tshemba na n'we tatana Mathebula maye kopela n'we vavava hi vo va hluphaka ngopfu loko zo mi vona tliliniki ya xibedhlele vhele a nga ha koti nchumu se kombela ku hi khomisana hi kwerhu ka hina hi ya loko ya mahlweni ku va va mhakhi ntsena va bava hi va kuma sa kombela na vava a hini mi ya ti languta ku ta kota ku yo mhaka na ku hanya ngopfu va mhakhi ku tlula va bava because va mhakhi hambi u twa nhloko wa swi tiva swa ku fanele ya a tliliniki bava loko a twa nhloko u twa swa ku fanele a nwa swin'wana leswi swi tiviwaka hi ya riwana so ense ngopfu ka na vayingiseri Ay, limitile everything. Yeah, na ku vona ka tliliniki na baba mthu ya tshama le mena strong ku na strong la ai fa menti tliliniki ikuma ku pfuniwa Iko. Okay. Ay. Lazo mitu kuma se mga phuza swo kwano swo tivala hi n'wina. Ani se n'we mi tlhe mi ti tshungula hi n'wexe. Hi n'wina phela baba va vula n'wina phela. Phemulexana ngona ko mintsiro mngarano wa fema xitisiwa ka n'wina sekretary wa hi va ndzawulo kumbe hi va office kumbe ofisi ya Premier exifundzeninkulu xa Mpumalanga ehansi ka vurhangeri bya Premier manana Refilwe Mtsweni Tsipani lava a va kha va vulavula hi timhaka ta vukorhokeri lebyi va nge ri ku byi ndlandlamuxeni loko swi ta ka timhaka ta ndzawulo ya rihanyo hi yo mhaka hi kha hi bula na MEC Sasekani Manzini. Mpumalanga va vula tani va ri let's grow Mpumalanga together. So hivi kisa makumu kana ngora kwa hina namuntlha mingiseri wa mehe kambe ku na mingiseri wun'we la ncindani va nga n'wi teka ku hi twa ku ye i ri yini na n'wi vona ku wa tshwa very the place of the rising sun Mpumalanga let's grow Mpumalanga together hina hi ri ai amkelani mahlawula nhlekani aye mi pfukile papa hi pfukile hi ngovo hi pfukile hi n'wina vanhu lava swa tika ku nghena ka Afrika Wa Vulavula ri natswa ai mtweleni mi ri yini n'we mi tshwa hi mhaka ya ku tinghozi ti le ku endlekeni swin'wana a hi swi langusi kumbe va nawu va swi langusi laha patwini ku makiwa switshuka swa tihansi timovha leti makiwaka sweswi ti le hansi loko u fika kona kumbe u nga swi vona ngati u fanele ku endleka accident yi fanele yi ba hansi movha ya wena u fanele u yima u tshombonoka la henhla ka xitsuka lexiya se na loyi a ta ku le a nga ha swi twisisi ku endleka yini ivi swi gina swi vange na ti-accident ku ri ku hina loko hi kula hi teka ti-license ti-hums a ku ri swi ndlange timbambi yi ku grrr movha sweswo taniya a wu boheka ku hunguta wa swi twa ku u fike ndhawu yin'wana loko u ka swi vonaka ene a swi hlayela swi va swimbirhi swinharhu kumbe ntlhanu sweswi dova ti tshuka ti nga hingakanya patu ene lava endlaku ti-hums swi endla ingaku a va dyondzisiwangi nchumu se ma ni kombela ngopfu ku va kuma munhu loyi a nga ta va na mpimo wa kahle ni pfumelelana naswona ku ti-hums ti va kona hikwalaho ka ku vanhu va tsutsuma ngopfu na loko va le malokixini na laha swi nga ku va ku ri lomu ku nga na tihambu tinghozi le ku languteni tinghozi leti nga humelela a Limpopo xikombiso hinkwato a ku ri hana hambu laha ti nga humelela kona se ma swi vona ku swi nge vi ntiyisi ngopfu ku tihambu ti vanga tinghozi tingova to mi onhela timovha hi ku a ti ndliwangi kahle
angarhela switezo hinkwaswo swi va swi nga ri kahle hi lava swi swa kahle hi hlayiseka timovha ta hina ti hlayiseka aka vanhu va ka va xava timovha to saseka ta manyunyu ku hi hluvuka mara ti hundzuka swikororo lomu hansi ka tona nemetweli ba hi tshamelini Afrika Wa Vulavula va lava vanhu lava kota ku pima tihansi ha probleme sweswo mi ri mo riyiwa ku riyiwa lomu na zava ka titshuka patwini endlini ina ku tirha nemetweli papa iko okay iko mna kuna overso echitari Eric Bawas mina ni khala ka pet Matheo mana siku ra kahle a hlangane na kambe minduku ekutisana na ku un'wana wa Afrika Wa Vulavula handle ka sweswo no ku dzumela mina wo landzela na Ike Ngobeni mana siku leri nani tata yabonge